kani kadai kadudashan Meghalaya bani priang subhai phi baro sha kani kathuk khubor menta ka janmin shwaban phai shaki khubor ki babania nginya pechwa yikimat bakong san Shong Yakran Menteri Rang Badu Narendra Modi Bad U Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Usambut Presiden Menteri Rang Badu Bad Menteri Katanat Yadari Kari UAE Dubai Thao ka Sarkar Meghalaya Yaki Coordination Committee Hadian Ba Shale Tomet U Officer Katanat Veterinary Hak Kaput India Bad Bangladesh Ladep yo jaka na kabenta ka surok pen Ursula bypass on pen kalaya ka surok ba National Highway Bahanriu sya ka surok ba 4 lane ka apar kandai ka kot kasla ba kongsan na kabenta ki samla puli kari India hapo ka program One Nation One Student ID card but Anyo ka Dubai ya ki taxi baher hasun lani ki air taxi ki benengkong ha ka perthai lasoy ya ki soskular ha ka jingalang ba World Government Summit arajar arkusau ki khubor ki babania Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi Ula Shong Yakran Bad U Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Bad Kumjuru Bad Usambut President Menteri Rang Badu Bad Menteri Katanat Yadari Jongkari UAE Dubai Menta Kasngi Kani kajingalang kalakam penne chingmut kamtam ban pen klan shushu ya kajinga day kabaklan jongkini ki arteli kiri Hadian kajingalang Modi ula pelipat ba lengba ka video conference ya ka Bharat Mart ka badai ka yoba ka bathamai ka bathmu ban penpau perthai ya ki mar ki mata jongkari India khnang ba ka khayi ka pateng kan kham sei so shu hapdeng kini ki artli kiri ula pelipat ba ru ya ka jaga mani blei bo chazan wasi akshar purushatam swami narayan sanstha mandir ha Abu Dhabi Menteri Rang Badu ulai kublai sngawu ya Presiden kari UAE Sheikh Mohammed bin Said Al Nahyan na kabenta kijing ai jingkershan chimet chung bat kijing sbun chung ha kaban ai jaka na kabenta bante ya kani ka temple Hadian balapau ki khubor ha kabayadei bat kajing sha le tomet jong officer katanat veterinary bat animal husbandry da kishipai BSF ka sarkar jela kalarai ban thawno da ki standing coordination committee habaro ki civil subdivision ki badon ha khaput jongkari India bat Bangladesh ya kani karai la shim ha kajingalang ka bakarpang balai shim benta da usambut menteri rangba gajela uba Preston Tensong ki han jong katanat kampo ying Inspector General ka kenhun BSF bat kiwe ki han jong kani ka kenhun yada khapun hadian ke jingalang uba tensong ulayathu hakinong pathai khubor baladap penbet da gajing sngauthu jingmut lang ya gajing chia kabala chia ha kasi ublai kadai ke jingchia baladap ban khangno ulabenram Hagaju kaporu hakabayadei bat kajing wengno badang shen jongga HNLC na kamiet yakren yasuk uba Preston Tensong ulakan tu ya kekenhun lekno HNLC ban mi syakmat bat ban sedang biang ya kajing yakren yasung kibalashu sakut no haju hadian ba kekenhun HNLC kalaken ran dien no ula ongru ba gijing khang kidang ple na kabenta kekenhun HNLC ban wan phai biang sya kamiet yakren yasung For talk, the door is open, still the door is open. Think it again. Please be measured. Think about the future. So therefore, my stand is very clear. We keep inviting them for talk once again. Hagajing chia kabangila ban ong ba kadai ka khubor kababha kitrai jaka jong ka Ursula bypass kabahab hapo ka song kabalai jong ka project surong Shalong Dauki, kilamanjur ban ay kichaka jangki na kabenta kani kasurok kaba kongsan Usambut Menteri Rangba gajala ubadai pet ya katanat PWD Road uba Preston Tensong. Hakasngi ba ula ong ba kajing jurep bakham haswa ya kani kabenta lahab ban pensange no shwa bat hadian pat kasorkar kalabatha ya kitrai jaka banyasno ktilang da kaba perkhat bha halor kani gajing don kam jong kani ka project.
Hadien kinong syong shnong bat kitrai jaka kilamentur ban ya kichaka jongki bat kicing penbet lenti kabakhat do ya kasurok pen Ursula bypass ladep ban pha syakatanat road transport bat highways bat syaka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited ban yo ya kicing menjur jongki laong utensong haba ai jubab ya kicing keli ha kabaya dei bat kicing tua khandau kaba chujia manla kapor hajan kasurok krem hasunapur ulaong ba secretary ka road transport bat highways bat kaken hun na ka National Highways Authority of India ken salaj ban pet benia ya kani kachaka hashwa ka ayom slab should go closer to the 0 point. Ukartong kasenrop Regional Democratic Alliance RDA na kabenta ka Shuki Lok Sabha na Shillong u ba Robert June Kharjarin menta kasngi ulaong bagi jing chong kachat ban riu bat kari hinyo trep kisyong hapo kayeng dor bar tauan bat kaniken kadai kadaw ba ula chiet ban yakun ya ka election MP ulaong ba gajala kaladawa ban pentri kam ya ka ILP hajala Meghalaya bat la penlong ru wat ya gajing ki hanong ba New Delhi na kabenta ban kenthop langno ya ka ktien Khasi bat karu Henry kani kam shem la poi shanu ru da ka ba pentikna ba un sakren ya ki mat chong gajala hapo kayeng dor bar tauan uba Kharjarin ulakular ba un salong kasur chong ki kani gajala Itawa berpeluangnya kita Khasi bertin kalau hak kedek ke bapra jog gariti punya terekam jog masukkan India kelempoi sama semua lalu yaki menga bak mengilang baru hadu Delhi ru kelempoi nikam nisro seneng nisro pangnut ya kata kucing sale ben jog kipreu kucongi kibasa athan border kibun ba kinong rangbang kibun ba kinong tham maram kicongi kibasa tu ke border ngada kendu aki hapor banglet disin habakot omdan utaw LP ubanong ya ka sokar India ba penbet no yo fokusam mujongi Kaseng Voice of the People Party kala penlong ya gijing yalap election pajba hanong stoin ha kasi balang banyo cingkershan na kabenta u kertong MP jongka u Dr. Vicky A.J. Sengkon ha kani gijing yalang la ya shimbenta lang da kinong yalam ba kampau jong kani kaseng kenthop ru ya ukli du jongka u ba Aden besayomon bat kiwe ki MLA haba ai jingkren u Dr. Sengkon ula banjur halor gijing long ba kongsan jong kaseng VPP ban pen KM biang ban pen kala bat pen wandur thama ya ka jinglong jingman kasan hima sima jongkani ka jala ukri du jong kaseng VPP uba Ardent Miller bazayomon ula ai jingkren shakipat ba da ka ba pen pau ya kimat ki ba kongsan ki ba kaseng jong u kala le kom ka ba thungkham thungcham ka jing persha ya ka jing ai jingkren jong ulat ka jala da ka ktien hindi hapo ka ying dor bar thau an ka jing sha wengkam klem kandon jong ki he ka luka yukta bat ki we know the rank of Undersecretary to that government shall have the same powers as are conferred upon the local Yukta under Section 80. Hangi di onboarding bago ni section, may hangi section na prem shy, bakit tayo ko observe today, di ba train ni, di ba show time. Ka Automated Permanent Academic Account Registry APAR kadai karukom trekam kabathamai balawan ra katkum gijing proid dak proid lenti jong ka National Education Policy NEP bat ka National Credit and Qualifications Framework NCRF haba ai jingkren haga jingalang National Conference on APAR One Nation One Student ID Card Hanong ba New Delhi Menteri Ketenat Puli Puthi Jongkari u Dharmendra Pradhan ula bancur halor kumno ka ID APAR kan salong ka ba ai mensim bat kan deiru ka kot kasla ka bening ka ba kongsan ha ka perthei barok ka we na ka benta ki samla puli ki ba na kani kari Kaseng Nyautrap Ajik National Movement HANM kalalet banya kendu ya ulampang jong kayeng dorbar tauan gejala Meghalaya u Thomas E Sangma ha kaba kilapan pawa u ya kajingdan kam ban kenthop lang no ya kaktien Khasi bat garu ha ka kernet kabapra u Assistant General Secretary kaseng HANM uba W Sotun
ulapan pau ya kejing snow kuslai jing mut jong halor kejing slam ban kentop ya kaktian Khasi bat karu wat hadian ba kaying dorbar thau ain kecela kala dap penmi ya kawe karai ha kabaya dei bat kani kapang la katu kani por menta uba sotun ula kenturu ya ulampang ban pentikna bagi dekat kaying dorbar kiyo ya kalat ban kren ha kaktian Khasi lani kaktian garu ha kani ka dorbar mangtingka ka bansawan language of the state. However, the problem here is when the state government has passed the resolution, the question now is why this particular resolution has not been implemented so far. So we are asking the Speaker of the House today to, during this particular session of the Meghalaya Legislative Assembly, to implement or to ask the member of the House to either speak in Khasi or in Garo. And those people who don't understand Khasi or don't understand Garo, it is the duty of the government of Meghalaya to put or to keep translator so that everybody can understand. Hagasin jam kabakraw tam ban penkala na dong shadong ya kakit kaba bat kalet kawan hagi jakasor kasor ba Dubai kaladap banyasoy saskular hagajing lang ba World Government Summit arajar arpusaw ban sedang ya gajing syakri jang kitaksi bahaya nasun kabandairu kasian kabaningkong ha kapertay kani ka saskular kalapruit lenti ya kasor ba Dubai banlong kabaningkong ban sedang ya gajing syakri kitaksi bahaya nasun ha kanong ba barok kaway bat kumjo ru ya ka vertiport network kabenta kabakongsan hakabayadei bat kani kadai kajobi aviation S4 kaling sun balathaw karpang banyam saungut kinong le jinglet bat uwei unong nya lani upailan kandon riu tali ki propeller bat an sapandai ru da sau tali ki battery kaling sun S4 kala ban her hagajing chingai kaba shispa henriu phawei kilometer hagajing state kaba hadu laispa arphawei kilometer shikanta ki taksi sun kinsas dang wan trekam haus nem hajar phunriu kabandairu kadak bansa kan mau hagijing persyang kasor ba Dubai ban pen kala ya kaket kaba hagi jakasor Deputy Commissioner Jongka West Karo Hills, Jagdish Chelani, hakasngi baar ulaple ya kayo inam Tura Industrial Fair kabalai sngi lenter, hamadan Jongka School Matchakul Gre LP School ha New Tura. Kani kayo inam kabajulong manla usnem, Jongkani ka district, lapenlong da ka district, Commerce bat Industry Center Tura ban aimen sim bat kentiu ya kinong sengkam la jong kani kathan bat ban penya yau ya kimar ki mata jong ki haba ai jing kren ha kani ka program ujalani ulaong ba ula sngo sho jing mut chibun ke jing tre shitom bat jing len ladi bat ulaya ro ru ya ke nong tre jong ka DCIC ha ka jing la ka jong ki ban penrung kerteng ya hajar lais pa ngut ha ka PM Vishwa Karma Scheme ha kani ka district Karibhoy District Sport Association kala penlong ya gajing penkop buram ya kinong job ya lekai sport kiba kampau kibalami khmat ya Karibhoy District ha ka Limpung Meghalaya Games kabasan jong usnem arajar arposaw bat ha ka Limpung Kilo India Youth Games arajar arposaw ka Menteri Badai Pet ya katanat Health bat Family Welfare ka Dr. M. Amprin Lengdo kala long ka kongsan ha kani kasngi ha ka ba kala kentu iki samla ban tre shitom shu khnang ba kenla ban wan ra nam ra buram shu ya ka jela ha kani ka jing pen ko buram lawan ban ya shimbanta lang ru da is sister Rosemary Lengdo bat kong Margaret Pathaw ki balawan ra nam ra buram ya ka district bat ka jela hi baro ka way the talent for sporting events Hakkanika district kalong very promising. Nakantu yaki kami kipa bapin ai yaka attention yaki kongkiti aba POE yaka talent. Hakapor jumi imay pa kimsya yung ibang lekay sport. A waste of time kyo. Nobody appreciated. Nisi lakay sports, nisi lakay kamyot ko ayin. Bangitin yo sa may pa. Ka-focus yung kika suong we want you to be an academician. Mentang inya pet ya kajing long jing man kasin beneng hanong ba shilong.
Kajing shit kalong kanyo point lai degree Celsius, but kajing kriat kalong pra point R degree Celsius. Kajing ngem kahau-hau kalong henriop ho R na kashispa men step, but henriop ho kandai na kashispa janmien. Kala bandan gajing hap slap, bat gajing tiet uperthat, bat la ru bandan gajing dumlo hakikat tu kat ni kijaka. Shwaban poi syakabakut jong katup kubor, ini pet biang sasisien yakimat pakongsan. Syong yakren Menteri Rang Bakdu Narendra Modi bat Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum sembut Presiden Menteri Rang Bakdu bat Menteri Ketanat Yadari kari UAE ha Dubai. Thau ka Sarkar Meghalaya yaki Coordination Committee hadian ba sya le To'met Officer Ketanat Veterinary ha Kaput India bat Bangladesh. Ladep yo ya kejaka na kabenta kasurok pen Ursula bypass an pen kala ya kasurok ba National Highway Bahan Riau sya kasurok ba 4 lane. Ka apar kandai ka kot kasla ba kongsan na kabenta kisamla puli kari India hapo ka program One Nation One Student ID card. But anyo ke Dubai ya ki taksi beher hasun lani ki air taxi ki benengkong ha ka perthai lasoi ya ki saskolar ha gajingalang ba World Government Summit Arhajar Arkusau te paralog katungi lapoi sya ka bakut jong katup kubor jingi menta gajan miet hadu bangin daya syembiang bat pi la syai kasngi kublai pi baro. Good evening, viewers. Welcome to the Northeast News Bulletin. This is Hansraj Borpatra Gohai, and now the headlines first.